Tasjun Salmos 75. Ha chahpanvané te Diose. Dios es el que juzga, o Dios es juez. Hichayal teshun Dios. Dios kuun yakaltik bokol, yamekaltik bayal bokol, yamehkantik koltayel abuun, sokyahk ahintaitik tehchah teliletik abuune. Hichayal te kahwaltike, tik alalbi ore yashkot yorail kuune, tameros tohil me yashchahpamanon. Tik alal ya shnih te lumkinal sok te spisil te machatik nainemik te ae. Mabayakak beis hins ba te yiptahibe shi. Hichyakalbei te machatik yichos baik tamuk. Sok te machatik amenyotanik. Mametoy oluk shawak abaik. Mametoy ba otanukesh. Mamelom toyoluk skoplala unik te biay yip yashu unik spasele. Sok mamehauk te kashel mashkeshavesh takope. Yame kutik. Melel te koltayele. Mabayash taltas lok ibkal. Nitas malibkal. Nita hochol takin kinal te aitas tohol sur. Melel ha chahpanvane stukel te Diose. Ay me machatik yaspehkan. Sok ay me yantik yastoyes. Te kahwaltik yichoh taskab tes basoil te yilimba. Hichkoem te bitil kapbil binuta te pahubene. Te kahwaltik yichoh taskab tes basoil te yilimba. Hichkoem te bitil kapbil bino te pahubene. Te biora yaspis tukel te bino. Spisilik te machatik amenyotanik talumkinal. Yames lahinik yuchel. Mayuk shuhtuk yashil yuunik. Te hoon spisil me ora yakalbeis koplal te Dios yuun te Jacob. Sok yameh kahintay be yutzil skoplal. Melel ha meyas lahim beis toy bailik te machatik amenyotanike. Pero yame yak toyuk yips tukel te macha leke. Melel ha meyas lahim beis toy bailik te machatik amenyotanike. Pero yame yak toyuk yips tukel te macha leke. Dios yayakwet bendición yuun tescope.